Bishop Twinomujuni ebyo nabigambirizo baryanyumwe bazibwa Abaire naabashabira b'ishomero rya +2 high school abarukuza gukora ebigezo byabo bya siniya ya kana hamwe na siniya ya mukaga. Shomere okaine n'emico mibi n'ekisirani atari hariho. You have to have what we call etiquette. It's manners. Omukushabira beji Bishop Twinomujuni ashabira beji kureba ngo tubagira bwoba babana bakora ebigezo byabo. Oh Lord, your servant with your Holy Spirit. Amen. That paper should not threaten you. It's simply a list of questions that need answers. Do not fear. Orukuru rishomero rya +2 high school Nancy Chikudi ashabira bejo kuratera Bishop Abahawire omukore ebigezo byabo. Byona nikwenda kutambyanje tutafungure bya Bishop mubitahamutuma kandi mubikuratira. Omuganda makuru nko muringo gumwe go kutungura entasiyo maka abekigombe kigitabanye n'amaka cya Mothers Union hamwe na Fathers Union abo busaba dikoni bwa Greater Mbarara batanjere huru yo kutayira emyanya yatungukire n'ekigenderwa cyo kushaka obwenge. Wahirwa katunga akasenti umwami wawe kwereki umukwati ijana rero ogwibaye n'isete nyingi nabo kuko mwena muzini aba niwe wakora ki umushije areke kora ki kunkuta mukwata munonga bako nabona banakimanya wahika kariya wahika wabori Kampala runda mekisati cyenyine cyamani cyakoziriki kiki cyangire ukimusimbemo abasinzi bagira urufumu mu ngenge nyenka ayenga mabi. So once upon a time. So I want us, if we can, in our church, have prayer groups with strategic interests. Bwanyuma yo kurambura emirimo gukorwa hafi amwaha abagize rihe kiganiro hano ubwenge hamwe no kuhumurizana. Kunga hariho kimwe ekirabikira byona nengashi ekirabireta byona nekibi. Ahantu Reverend Canon John Murindabigwi ashabira abakundi nabo kwerahwerana omukore emirimo yentunguka. Abakazi bindesha aho yabona reba yagitanka ati manyeka ninyengi besize hati mushogize hine cyayine mgena kibanagamba oreba mushija nawe kandi naba nakimanya mgena umushana yabashitami mu bandi bantakora ki aye nyamati ubwo mukazi warangama kandi ko kiri kurugaho umukazi nayaza kushitama mu bantu ureba kaguru yakatanka. Abwa TV West nde era akiza.